Ub-ubing intayon ag sursurong agbasa. Talo nga letra lang detoy. Nalaka. Latakem ken pigsaam ti agbasa. Intayon. A. K. A. Aka. E. K. A. Eka. I. K. A. Ika. O. K. A. Oka. U. K. A. Uka. A. K. E. Ake. E. K. E. Eke. I. K. E. Ike. O. K. E. Oke. U. K. E. Uke. A. K. I. Aki. E. K. I. Eki. I. K. I. Iki. O. K. I. Oki. U.
E. Uki. A. K. O. Ako. E. K. O. Echo. E. K. O. Iko. O. K. O. Oko. U. K. O. Uko. A. K. U. Aku. E. K. U. Eku. I. K. U. Iku. O. K. U. Oku. U. K. U. Uku. Mga mamis, alam niyo ba na kayo ang the most perfect teacher para sa mga early learners? Kaya inaanyayahan ko kayo upang mag-join bilang Moms as Tutor. IVFC will provide you all the help you need.